Kidukot jangka Khasi Students Union KSU kibadon hapo kashatri jangka North East Students Organization. Hakakat pra tarik nailar hajar arpusan kila penlong dekat jingesong kelany mongor hakan dailat hajan ke Meghalaya Legislative Assembly kum kadak Pynpaw syaka Sorkar India bat Khuborjylla. Ban khangla dekat jingrung ki briu nabar ke jela bat ban thau ki an ki baklany ban khangla ya ke jingrung ki menderi syaka ni ke jela perkatan North East barok kawe. Hakani ke jingsong kelany mongor ka KSU kelara lembar ki plakat ki batho bak Sorkar India kam Suidniew ya kai yap ke im jang ki Khasi lembar ki kentien ban yada ya uput usam habordar bat ru ka kentien ka baong baka than North East kamde ka jaka ban brad ki breu ki ba sa bean lembar ki weide ki kentien. Kemudian bat kiprah dapat untuk normalki dibayang Shillong sebagai walang sedih. On Spotify,